L'iniziativa davart las vatches cun corna vul che de pli vatches e tgauras haian puspè cornas. Per quai duain puras e purs venir sostenits finanzialmein schels tegnan animals cun cornas. Il Cussegl federal ed il Parlament refusan l'iniziativa. Per il Cussegl federal e per il Parlament pudes l'iniziativa far de pli don che nits al beinstar dels animals. Da cesa tracti en detagl. En Svizra nan oz ver 3/4 de las vatchas ed in terz de las tgauras naginas cornas. Ter las vatchas en quai ubain animals d'ina razza che nan da nascienza en apri naginas cornas, ubain animals als quals las uscenumnadas ragis de las cornas en venidas allontanadas scovadels tras ina persona scolada per quai. Ozendi vegnan savens allontanadas las ragis de las cornas als vadels per quai che vatchas cun cornas dovran da pli plazza in las stallas libres. Che vatchas cun cornas nan bec avunda plazza in la stalla e il privel grond che las s'affereschen vicendai flamain. E las cornas augmentan la riscia per las possessuras ed ils possessurs. Scin pur vul midar d'animals senza cornas ad animals cun cornas stuessel far grandes investiziuns per ingrandir la stalla libra o pusperentar ils animals. L'iniziativa vuol mettere in la Constituzione che purs che tegnen muaglia cun cornas vegnan sustenits finanzialmein. En cas din ge all'iniziativa survegnissen ils possessurs d'animals cun cornas che vegnan tenits per il solit en stallas nua ch'els en rentats subvenziuns supplementaras. Las iniziantas ed ils iniziants argumenteschen che il scornar saia ina intervenziun massiva che possa venir rendida in zic pli supportabla per ils animals mo cun agit de narcotics ferms. Blers vadels patescian ultra da quai de dolurs durablas. L'iniziativa davart las vatchas cun corna saia in bun sistem d'impuls e bec in scumont da scornar. Ella pretendia mo che ils custs supplementars per tegnair animals cun cornas vegnan indemnisats en moda gista. Il Cussegl federal ed il Parlament en da l'opinion che ils animals nastettian bec meglier cun l'iniziativa davart las vatchas cun corna. Il scornar en moda professionala saia permess per quai che na feccia, tenor la sa vida actuala, bec in grond don als animals. Anzi, ina contribuziun per las cornas pudes schizunt ciajunar che da pli puras e purs sa decidassan puspe da rentar en stalla lur vatchas, per quai che las an cornas. E quai na servis bec al beinstar dels animals. Per quests motivs recomandan il Cussegl federal ed il Parlament da refusar l'iniziativa.